Salibonani lonke bafundi bogwalo lokuqala kumfundo yaphezulu. Ngiyalamukela njalo kuzifundo zenu elizethulelwa ngabe EduWave. Isifundo senu lisethulelwa ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Ngihamba loThemba, Tinashe loSiphiwe. Ake libingelele abangani benu. Salibonani bangani bethu ngemakhaya. Bafundi, asingalibali ukuphatha insiba zethu zokubhalisa lezingwalo zethu zokubhalela. Abantwana abazwela khatshana abahlaliswe eduze lezigcingi zomsakazo ukuze bezwe kuhle. Ekupheleni kwesifundo sethu kukhangelelwe ukuthi sizabe sesisenelisa ukwenza okulandelayo: ukuqamba izigaba zomnyaka esiNdebeleni, ukuqamba okuvame ukwenziwa kumbe imisebenzi eyenziwa ngalezi izigaba, ukuchaza ukuthi inguquko yomumo wezomkhathi isiguqule njani imisebenzi yabantu kuzigaba ezitshiyeneyo. Bafundi, umnyaka wethu ubunjwa izigaba ezine. Isigaba sinye ngasinye silezinyanga ezintathu. Kumele sikunanzelele bafundi ukuthi isigaba siqala ngosuku. Insuku zingalandelana zibe yisikhombisa zibumbani. Akusitshele Themba. Mbalisi bakithi, zibumba iviki. Yebo uqondile mntanami. Zingalandelana zibumba amaviki amane kumbe amalanga angama-30 zibumbani. Sitshele Tinashe. Ziyabe sezibumbe inyanga. Kuhle bafundi, lani elisemakhaya lenza kuhle. Inyanga lazo zingalandelana zize zibe 3 sezibumba isigaba somnyaka. Umnyaka esiNdebeleni wehlukanise waba yizigaba ezine. Asizibaleni bafundi: Intwasa, ihlobo, iwindla, ubusika. Sizaqala ngokuxoxa ngentwasa. Intwasa isikhathi sokutshisa lapho ilanga eliyabe likhupha inhlanzi emanzini. Bafundi, ukhona ozaziyo inyanga zentwasa? Yebo Siphiwe, akusitshele. Inyanga zentwasa nguMpandula, uMfufu loLwezi. Yikho sibili. Ukutshisa kulezi inyanga sokwengezelelekile kakhulu ngenxa yokonakala kwengubo yomhlaba, i-ozone layer. Yebo Tinashe. Mbalisi, ibala elithi ukuthwasa litshoni? Ibala leli litsho ukuqala ulutho. Yikho umnyaka wamaNdebele uqala ngayo intwasa leyo. Ngalesi isikhathi yikho lapho kuqala ukuna izulu. Ukhona okwaziyo ukuthi izulu elina kuqala libizwa lithi wena? Themba. Ngiyalazi mbalisi, lithiwa yinsewula. Kanti mbalisi, kungani kuzila ukunethwa lizulu lakuqala? Muhle umbuzo wakho mntanami. Kungoba izulu lensewula livame ukuba lolaka kakhulu. Liba lomdumo, lichaye inkosazana kumbe umbane, abantu bacatshe. Yikho besithi kuyazila ukunethwa lizulu lentwasa. Besabela ulaka eliza lalo. Yebo Siphiwe, ulombuzo? Mbalisi, nginanzelela ukuthi lonyaka izulu lize lasewula ngoMpalakazi. Alinanga ngentwasa. Uyananzelela mntanami. Lokhu sekudala inguquko kwezomkhathi, i-climate change. Izigaba zomnyaka seziguquka kulezi esasizazi izolo. Lisayikhumbula ingoma elaliyihlabela bafundi nxa izulu seliqala ukusewula? Siyayikhumbula mbalisi. Ake siyihlabeleni. Zulu Zulu nana sidla amakhomane, Zulu Zulu buya sidla amakhomane, Zulu Zulu nana sidla amakhomane. Yiyo sibili ingoma yenu bafundi. Abanye bayihlabela bengawazi lawo makhomane. Kambe yiyiphi imisebenzi eyenziwa entwasa? Asiyibhaleni phansi sonke. Lani bafundi emakhaya
asibhaleni. Ngithemba sesiqedile. Akuqale ukusitshele okubhalileyo Thimashi. Kuyalinywa, kuyahlanyelwa, inkomo ziyeluswa ukuze zingangeni emasimini. Themba, uthini wena? Kuyakofolwa, kuhlakulwe ukuze ukhula lungabulali amabele. Uthini Siphiwe? Thina amankazana sikha imibhida eyolude, eyendumba ledelele. Sipheke imibhida yethu siyichaye yome ukuze sizuze isitshebo ebusika. Minengi imisebenzi entwasa. Ngiyabona alisiyo amavili. Liyayazi imisebenzi yenu kuhle. Iminyaka edluleyo bekungasenziwa lutho entwasa ngoba izulu seliphuza ukusewula. Isigaba esilandelayo sigoqela ziphi izinyanga? Thinashe, akusitshele. Isigaba lesi imbalisi lihlobo. Lona ligoqela uMpalakazi, uZibandlela loNhlolanja. Lapha imisebenzi yentwasa iyaqhubeka bafundi ehlobo. Ngalesi sikhathi umhlaba uyabe usuluhlaza tshoko, usumuhle, abanye bayabe sebeqedile ukulima, sebefukela indlubu lamazambane. Yebo Themba, uthini wena? Mbalisi, lo nyaka kunzima. Ihlobo lifanana nje lobusika. Utshani bumhlophe. Sekunjalo lezi insuku mfundi. Sesibona esingakujwayelanga. Nxa liphela ihlobo kulandelani. Akusitshele Siphiwe. Nxa kuphela ihlobo kulandela ikwindla. Ikwindla ligoqela lezi inyanga: uMbimbitho, uMabasa loNkwenkwezi. Uyichaye ekhanda mntanami Siphiwe. Kwenziwani ngekwindla? Themba, akusitshele. Lapha mbalisi kuyadliwa. Izisu zitshona zibomvu. Umumbu, amazambane, indlubu, amakhabe, amathanga, lawo phela amakhomane esitshona siwahlabela. Siza esikolo izikhwama zethu zigcwele imphako. Wasilambisa mntanami Themba. Simnandi isikhathi sekwindla. Kule iminyaka sekuphenduka kweminye iminyaka siswele ngitsho lowokosa ngenxa yokuswelakala kwezulu. Osekuvamile yiyiphi imisebenzi eyenziwayo ehlobo? Asibhaleni phansi bafundi. Sitshele Siphiwe, ubhaleni? Ekupheleni kwekwindla kuyabe sokuqalwa ukuvunwa. Amabele ayabe elinywe ngentwasa. Kule iminyaka njengoba izulu seliphuza ukusewula, akusavunwa lutho ngekwindla. Yikho sibili mntanami. Isigaba esilandelayo yisigaba esingelula esomqando. Yibo ubusika lobu. Bugoqela ziphi inyanga? Asiziqambeni. Sikhokhele Thinashe. nguNhlangula, uNtulikazi loNcwabakazi. Yizo sibili mntanami. Lesi isikhathi somqando bafundi. Nxa eqala uNhlangula sikhupha amajazi. Lokudla lokhu ebesizitika ngakho kuyabe sekuphelile. Sesigaya oyekhanka, silalela ogogo besethela inganekwane. Abemadolobheni labo bebasa eyabo imlilo yegetsi bazikhudumeza. Lawo amagetsi akhona asemalutshwane ngenxa yokuphunguka kwamanzi eKhariba. Kule iminyaka umqando usuvame ukuphuza ukuqalisa. Uthi usubuya kugodole size sibone ungqwaqwane esikade sawugcina ongajayelekanga kwelakithi. Kuminyaka edluleyo besingawazi ungqwaqwane. Yiyiphi imisebenzi eyenziwa ebusika? Asibhaleni phansi bafundi. Lathi sisemakhaya sibhale. Akusikhokhele Themba, ubhaleni? Milutshwane imisebenzi ebusika.
Abavakatshayo yiso isikhathi sokuthi bavakatshe ngoba kungelayo imisebenzi eminingi. Abayabe besele balakho ukulayitsha imiqhuba. Yebo Themba, lesi isikhathi sokuphumula. Nxa kuphela ubusika, umnyaka uyabe usuphelile. Sekuzaqala intwasa njalo. Ngiyabonga bafundi. Lingilalele njalo lenza kuhle emibuzweni eliyiphendulileyo. Nanku umsebenzi elizasala liwenza. Asilungeleni ukuwubhala. Siphiwe, akusibalele umbuzo wokuqala. Umbuzo wakuqala ubaleka kanje. Bhala izigaba zomnyaka uphinde utsho imisebenzi eyenziwa kusigaba sinye ngasinye. Akuphinde njalo bezwe abangani bakho. Bhala izigaba zomnyaka uphinde utsho imisebenzi eyenziwayo kusigaba ngesigaba. Kuhle Siphiwe, ngithemba sebezwile abakhula bakho. Mbalo omunye miss. Hayi, uThemba uzasibalela wesibili. Umbuzo wesibili. Tshono inguquko esikhona kulezi insuku ngenxa yokuguquka komumo womkhathi. Uphinde njalo Themba. Tshono inguquko esikhona kulezi insuku ngenxa yokuguquka komumo womkhathi. Ngithemba sizwile, usibalele kuhle uThemba. Asisebenzeni ke bafundi. Mina sengivalelisa. Lisale kuhle. Mina labangani bami sesilivalelisa. Ake livalelise abangani benu. Lisale kuhle bangani bethu.